नेपाल च्यानल सोयाजना देवी सकल सुकुमी भाजुमेजु बिन्द दुनुगुलन छे जोजोलपा नापाउ लस्कु सेना जना जी सुशील साई छिस सोयाजना दिगु ठो ज्याजो ख सेलिप स्टक टाइम अले ठुगु ज्याजो सजिमस नेपाल भाषा ख खेलकुद ख उथिति मनोरञ्जनीय खेले थगु ना ज्यागा दिरुङकु पि थिति व्यक्तित्व पि नाबंगु खलबला छिकमिनगु न्याने न्याव्याजना गु ख थथिए थौया ठुगु ज्याजो सन जिमसन थन स्टुडियोले छम लोक भामा वरिष्ठ संगीत कवि जुया त बनागुडो वेकै परिचय बिमल दास विगत ताई निसे संगीत खेले थगु पला न्याका दिम नाप उली जग मजुसी वेकला संगीते एरेन्जिङ थिथि बाजपिन वेकला थाना दि अले उली जग मजुसी भिडियो एडिटिङ न वेकला याना दि ताक भूमिका बाने मयासी वेकै ना क्या पाखि मनि जी वेक दि बालकृष्ण बंशीजो चासङ वेक दलसको स्या जुजुलपा अले थम्कने छि मतलब 38 सालन से संगीत खेले दि ता ई जुरुङला आयो हिसाबमा स्वेबले लगभग 30 वर्ष युक्ति हाराहारी जुवेरुङला 20 आज चुके व्यस्त दि छ आज चाहिँ त्यो फिल्म तामाले भिडियो पाखे भिडियो भिजुअल पाखे चाहिँ एडिटिङ हो मलाई पुगे डबिङ सबिङ फिल्मी बुटी संके भयो डबिङ याउडी म्युजिक तेउली ब्याकग्राउन्ड म्युजिक याउडी अले उगे उगे बिजी राख्नु अपर हेर्ने ठाउँने चाहिँ अहिले म्युजिक भिडियो टाकटुकु जे छ नि उगे एडिट यान्जनहरु होले उगे बिजी ठाउँकुने लेटेस्ट चाहिँ छुदो लेटेस्ट फिल्म पाखे कि फिल्म न दो हमला संकीबा गाबला आजोजी आज यागना आतो प्यामेटिङपटी नेपाल भाषी संकीबा बौद्धकालीन जातक उगे आधारित फिल्म ख कर्म रापटी कर्म उगेपटी जबके कोजार हुङ ल पोस्ट प्रोडक्सन यो सायद कुछ जापेको नि थोया महिना सायद सोय दैगा हले वइ सुमी भाजमे लागि तयार जु त्याबले ठुके छिगुप्ती भूमिका चाहिँ छुका मतलब तो संकी पायुक्ति निर्माण निसे कया छुके क छिगु भूमिका ठुके मको ठुके संगीत पाके भने मलाई संगीत मेयर हला मेयर हामीले ओके गु कम्पोज न गु चाहिँ एरेन्ज मलाई म्युजिक एरेन्ज प्लस रिकर्डिङ न अले ओन यन्सनहरु अले वो ब्याक अले अन फिल्म जस्तै लिबे डबिङ फिल्म सुटिङ यार हुँगा चाहिँ अब डबिङ जजी डबिङ या य सम्पादन जा सिरेक मला ओन जिया पालाको बेचन जुल मला अले वो हुँगा चाहिँ डबिङ जान जिया या जुल अले आ पार्श्व संगीत जा पाइदैन क्या पचा बसिरहेका चाहिँ फिल्म चाहिँ महिना भित्रै सिरेको नि फिल्म प्याउने यको पिन्दुम नादु छिदा थो फिल्म बेबेजुमा नापा चाहिँ थुमसी बिदा चाहिँ घटना गायनादि मतलब थो गया गरा से त्यो साइन्स पनि बेला चाहिँ डाक्टर इन्जिनियर मला के छोले लाने साइन्स दुने ला मला अरे रातो संकीबा गरा थाय सरके थो सुयो नि न्यूज चीज मला निनी रालगी ऑडियो पाके हो ना निनी मे संगीत ताके के हो ना सुयो रालगी आ भिजुअल क्यामेरा निसे के आ के उगे लगे जी मला अब छौथिलकी मेउन थियौन मैले यसो थियो आ वे छौ पुरा सब्जेक्ट पाउ चाहिँ मुक्त वे बिदा जगह पाउ जोली आ पटिपटि नलेज देगा ने तेमला मला देगाने तेमाउ जाजी थोची 100 चीज या गाडी आज ख उगे फुले लगाइयो ख मलाई हामी यो विषय जो सला थिए सिके थाको टाइम न लगाइजी वे विषय जोले संगीत हाल्छ के मेचो नि चाहिँ के के आइडिया छ कि देमा मलाई हरेक चीज अझ टाइप अझ डाइरेक्टर गाडाले डाइरेक्टरले के फुक नलेज देमा मलाई ओल्ट मे कम्पनी से क्या लाइटिङ नि से क्या एक्टिङ नि से क्या मलाई हरेक चीज उके नलेज एडिटिङ जुल मलाई लिपे पोस्ट प्रोडक्सन यो ज्यातकै उ आइडिया देमा सम डाइरेक्टर यो यही मै बिवे खोजुल तर वही पार्टीहरुलाई खास डाइरेक्सन या जका मलाई वो चीज गेना चाहिँ छेली हुटी विषय जका आज जो चाहिँ आज भिजुअल अडियो जका जो या चाहिँ उले थाको चाहिँ मक्का इन्ट्रेस्ट माग मजा थयो इन्ट्रेस्ट दत्ता चाहिँ अफ हो मजा याना फुटाइयो छिस चाहिँ नामे छौ वंशी हेरगा ठुकै कारण चाहिँ छु खासै जे नबा बाँसुरी पियो मलाई बाँसुरी पियो टाइम जो या अलबले जो बालकृष्ण खड्गेका जी चाहिँ खासै मलाई अले जो अले ओ टाइममै जो संगीत पासमी यो के बालकृष्ण खड्गे साई धाइबी खुम नेमै दो
अहिले गुम्बडी गाडा गुम्बडी अहिले बासी गुम्बडी बंसी का बंसी मुहाना धाना अहिले अठाना बंसी जो अटोमेटिक जो जिन चाहियो मुखो मेबिसँग तौ पटे पास बिसँग तैबो बासी पुइम जा पास बिन्छ चाहिँ बंसी अहिले जुजो लिपा बंसी जो गुम्बडी नसे गुम्बडी बालकृष्ण गाडा मलाई गुम्बडी अब बंसी अलि ठ्याक्कै सिल्नी मलाई हिसाबमा बंसी जो विगत लगभग 30 वर्ष झन् चाहिँ संगीत खेले पलान्याको दिदा अथवा चाहिँ दक्षिणले न्यानी उक्ति थोस्याना न्यानी उक्ति चाहिँ बाल्यकाल पाके भने मतलब बाल्यकाल गतिविधि जुले छेको छ गर्न जन्मे दिया गर्न जे खास जन्मे जो चाहिँ धुलखेलका काभ्रे जिल्ला मलाई धुलखेला जन्मे जो तर निरो जोबले नि चाहिँ थन काठ गे थने होर्का जो मतलब नि थने हजुर 2 वर्ष दसान छ 2 वर्ष नि जे कारपनिया दो अहिले आज म दाजगी जो दो पेम दो मलाई दाजगी बिन दो फुके बच्ची थन जन्मे जो बच्ची धुलखेला जन्मे जो बच्ची ओके बच्ची थुके जन्मे जो मलाई हजुर अहिले थन वेबले जो आतो मिथो खेले गेना लाउन दास जिमा बान नाउ दौ ब्याहने नाउ दौ ब्याहि चलन दो मलाई ख ब्याहने दौ ब्याहने अब नबाले त्यो आठे जो मिडिया यो मर्गा टिभी शो हो मरो एंटरटेन या रे मर्गा ओ टाइम हल यो मरो टिभी रे मरो अहिले ओबले मनु चाहिँ गेना टाइम छली युज गरेर छली रहेछ ब्याह बिहान दौ ब्याहन देगा खेल देगा मलाई टाइम एना चाहिँ हेभी एना नखएना मिमी हाले ब्याह बिहान लियो एना चाहिँ चाहिँ समय बिते एंटरटेन देवे न वे मनोरञ्जन देवे वे जोडी अहिले ओले बान चाहिँ अहिले दौ ब्याह देख्यो अहिले चाहिँ तो गुनी बुनीले तो गाइजरले ब्याह भने ओबले अन्न रामायण ढका पिके छु रामायण ढका राखेपछि यो सिमिसियो बाह वही जीवनी मनुष्य सीट कि अहिले त गुनी पनि बेला चाहिँ वही पुरा जीवनी चाहिँ मसँग नाटक चाहिँ देखि गाई जात्राले रामायण भजन रामायण ढाले गुनी पनि बेला यही मलाई गाई जात्राले अहिले उज्या सिनला मला डायरी तल मलाई अहिले बाबिन चाहिँ नपानी चाहिँ ठोक खेले डाइरेक्सन या हामीले बाबिन जिन चाहिँ ओया वो थाफल के अठे वो नाटक निटके मिमी हालियो बाजा बिजन ठायो बासत बियो नभए गामा गेमला दुईजनी नि मलाई उके लगाइ जो आ थैके सेको मुखो अठे वो रामल का मतलब ठ्याक्क आलु मंगा सुएबले मजबले यो टाइम त गस्ना आलु मंगा दिन्छ मजबले टाइम त थाहा खास आसेन नभए नेबु हिसाबमा चाहिँ उब्ले नेबु उब्ले एन्टरटेन यो स्रोत यो मरो से मजबले यो टाइम यो ती ठ्याक्क लुमंगा सुएबले छुचिज नै यो लुमसे भए मतलब यो टाइम यो उले फ्रीडम डामल का टेंशन मरो मलाई कमाया माउ मुखो एंटरटेन फुल्ली मलाई खाली जाबी छे बुएबी खाली मौज मस्ती के पिन या दुगा वो टाइम आठौने चाहिँ मौज मस्ती या टाइम छेल ने न मलाई कमे न या हरेक परिवार देवी आ वो गेन चाहिँ भटिजा वो संगुर्ची चाहिँ जो जंजीरे भाने जो तर थोय फिल्डे उइदम पटे उइसम पिन्दला अफल हजुर छाडा इमला लजगाना वे जुला मला थै पेसन जुला थै इन्डेसी जाना जुलगा वो जुइबले चाहिँ अझ ये पुछेमा टाइममा चाहिँ ओली चाहिँ मक्का पढाइ लेखाइ चाहिँ गुल्ताको याना दिएछ पढाइ जे एसएससी जको याना मला अहिले ओ टाइममा त आठौने गाडा संगीत बन्यो हरेक चीज बन्यो दो टाइममा चाहिँ मर्गा अबले मरो अब पिने वना बोनमा आज कला क्षेत्र लाओ जे चाहिँ मेरो डाक्टर जो इन्ट्रेस्ट मरो पाइलट जो इन्ट्रेस्ट मरो इन्जिनियर जो इन्ट्रेस्ट मरो थोय फिल्ड गो चीज फिल्ड उया उनी गरी यसमा उनी जुला अरे अब थो चीज बनाना प्रैक्टिकल मेन ला प्रैक्टिकल है अब प्रैक्टिकल या था बनी सिकेट मर्गा छिदा प्याउना बोनमा जुला मला अला उले आठे स्कोप नम्बर स्कोप नम्बर अले पिपिनोना बोनी रिउना मन त टेक्निकली चीज है प्याहाली डाइरेक्सन जुला थैरे चीज ट्याबले जिन्दगी चाहिँ मजा न्याना जाउँदो हमेशा थाहा त इन्ट्रेस्ट दु चीज है प्रोफेसन लगे जाउँदो ताकि रावला मलाई छव छुरावा नेबुए खख मलाई गो चीज थाहा त इन्ट्रेस्ट दो गेल लगे जन पर गे जिन्दगी ताने जो ट्याबले ल थुकेन मबिवर गा चाहिँ मबिवर गा चाहिँ मेन दुने सन्तुष्ट का सन्तुष्ट चाहिँ ख मलाई थर्ड आदने जुन गाछ गा गाड्ने अपरमा यो चीज नै हमेशा सोचे चाहिँ महिना नि अब यामा झर्न मरो मलाई खड्डे गुलमा को उल्जो गीत सन्तुष्ट जुया जाउँ दुआ आतक आ चाहिँ संगीत पाके प्रवेश या छि दक्षिणले पहिला थयप्ति परफॉर्मेन्स चाहिँ गुबले केना दिए अब म्यालियो सोक स्कुल मजबले बने बोले मलाई म्यालियो सोक ले स्कुल न जे अब थन बानेसले अमरा स्कुल बनाऊ
अहिले अनपुनले चाहिँ अहिले बस्नु स्कुल बस्न कावेछु बस्न काउने बस्न त होइ मलाई अहिले स्कुलले बसे स्कुलले सुटे 10 बजे भने स्कुलले बस पार्कै पेच्ने हो अहिले बस हुने बस हाल्नु गयो एउटा टुरिस्ट बस ताको बस अहिले गेट माइक मिक नदेखेछु मलाई स्कुलले माइक मिक नदेखे अहिले स्कुलमा ल्याएका अहिले अनि ड्राइभर जो ल छमछुम सर्पिङ मिस्पिङ गीत देखाएको छु नि ल गीत गाऊ अरे मलाई माइकै झन् भए गीत मिहालेको छु अहिले उसले चाहिँ दर्जी रफी गाडेको छु सर रफी यहाँ गाडे उसले लेलामा धाउ प्याखा उजाउँ टाइम गयो लेलामा धाउ प्याखा उजाउँ अहिले रफी उसले मिहाली सिके सोच अब टाइममा मिहाल्यो स्कुलले प्रोग्राम यहाँ मिहाल्यो यहाँ अहिले चार गुरु डोले प्रिया भने मिहाल्यो प्यारिसदेखि 8 वर्ष युवती उमेरे 16 मिच पालो गयो उसले चाहिँ अनुभव भजन कनालिसले गएर जुल मतलब अब उसले स्कुलमा पिनसँग गयो ती रियाक्ट या त अहिले अनुभव भजन कनालिस अब जस्तै स्कुल अब बसैमा पैसा मुछुगा मलाई अहिले हरेक क्लाससँग चाहिँ छमसम्म मिहालिबी घुम्न डान्स आएपिन डान्स याकियो मलाई डान्स आए नाटक घुम्न नाटक नै याकियो अहिले यही अब जे मिहालियो गाडी चाहिँ अहिले जुनान तै बोखनी छु ल बालकृष्ण पनि एउटा गीत गाउँछ अरे अहिले उसले छबु मिहालो चाहिँ निमे छुवालो ख तर मे चाहिँ डल्लो मन के तर पैसा एक ल तर छ अनुभव छोरा मजबले मिहाल्दैन उसले हान टिभी मरु मलाई उसले हल हेवे नाच गर अनि फ्रेन्च कल्चर प्रिया भवन मलाई त वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय वो चाहिँ लिपिचक दिएको छु ल अहिले फुक दबुले आएर भाका खनका थम्छ दन खन्दा भनेका मे सोखेन अहिले मनुटै रेस्पोन्स चाहिँ वो जुन फर्स्ट चिजमा चाहिँ पर्फर्म यान दियो होला उसले सिप्ते मनुटै रेस्पोन्स चाहिँ गरे उसले पुसा बालहरूलाई पुसे एकलाई मलाई तर उसले हरेक मस्तो यो क्लासमा हरेक क्लास चाहिँ योकै ढुका प्यारेन्ट्स त नै योकै सो हो मलाई अब प्यारेन्ट्स त यो सोले अब थर प्यारेन्ट्ससँग थप मस्तो छ मियाउले यही तारिख यही त्यो टिकट सोमुख त स्कुलले पनि प्यारेन्ट्स थर परिवार दिएछु नि मलाई थप मस्तो मियाली कि तालझाइ त्यहाँ लुई मलाई अब पुगिसक्यो यहाँको येगलगा ओरे वही ये गावे लिबा उगे लगानी लगा जाउन नसराय जुल्ला मन के ज्याबिसँग खना बला जना जुले ज्याजुले आज दिपाई जितेको सकुमी भाजु मेजुपी ज्याजुले आरा छ बजा हागको दिपाई जितेको दु त बजा हागको दिपाली बा हाग्न ल्याउँदा निगु खना बला छिकमिनिगु यानी या बेगु हेजी आरा छ पलको ब्रेक बजा हागको दिपाली पछका हाक्न ज्याजुले लस्कु स्याना जुना छि सोया जुना दिगु थो ज्याजो क सेलेब्स तक टाइम मले थौय ठुगु ज्याजो संजीवस वरिष्ठ संगीतकर्मी नापौ चाहिँ मल्टी ट्यालेन्टेड पर्सन गाटा माची सबै गएका बालकृष्ण बंशी जी दि जासम वेगा नापंगु खना बलाई त हाक्न निरन्तरता बि छि संगीत चाहिँ स्वीके सेगा दिया थडे गाजी गुरु थापने अनौट मरो मलाई तर वो टाइम में जैसे जिन्ना नजर आ रहे हैं ओबले सेगी मरो स्कूल मरो इंस्टीट्यूट मरो थोने जो ढुका ओबले इंडस्ट्री वे चीज वाला माला मेला ओबले मिंग नहीं जगले जानो रेडी होगा वो टाइम में जैसे रेडी इंजन आया से कोड़ा हमलोग अल्लाह ओबले कैसे प्लेयर ना दो मला कैसे प्लेयर है रिवेन ये 30 हो म्यूजिक में टेप है वो कैसे नबाले वो प्लेयर छ जना ओबले छु आठौने छु जना रहेगा वो टाइम में चिके लेट आओगा हेलो कैसे प्लेयर विन नहीं मला ओके अले 30 हो चाहिँ टेबे सँग हरि पनि इंजिनी प्ले मी एना जो कन्टेन हो गना पर मी कन्टेन हो चाहिँ एना सेको राम्रो के अ किताब यहाँ होला ओ टाइम चाहिँ सेकीमा गुरुतया सेकीमा रह्यो अयो छु मने चाहिँ म ओटा सुरसुरल म यहाँ ठान सेकी हो तैबडी छौ जुलाई इन्डेस जो मला अब चाहिँ दिमागे मतलब ओले स्कोप दियो न मोरगा अरे स्कुले ओले म्युजिक स्कुले त गए मुछो नि ओ टाइम में मलाई म्युजिक दियो अब किन रिवे व थियो संगीत सम्मेलन एउटा प्रोग्राम छ न्यू जिरा जगह अले अनुमनाच क धन दर्की करगा
गुम्मा चाहिँ अन छका याङका परफर्म याङका तोर म बिनादो गुमिसि जुना इन्ड्रेसन सालेगल का थोचिले न्याबु सोखने का यादो नि यो चाङ मन मन मसी आथोने फिल्म थे फिल्म में दिउ थे अबले न छका कलाकार जो मनसे दन्दगी टवाले जम जम बुझाङ बसियो ए उन व म्या हो व प्याखाउ व ठेयाउ का टाइपले वे थैट छौ पुरस्कार चाहिँ जो नि मलाई र वे नसन सालेगल का सालेगल बले आपज सेक मलाई आ थसे सब बालाको म्याली बिना उजनी ओहो वो जिया आवसे वहाँ बाना रहे मैं भी सने टाइगे वहाँ आवसे वहाँ बाना कर रहे अब ये इंडियन मुनो तो जो लगे जो चुनी अब वही सब ले ऐसे सबले जिन्ना सेक मनी वो जो सेक बाकी जन करिया अल किताब जन है जिला मीन जन है जिला मला है ना जी बिस्तान टीवी सी भी बोला फिल्म में जो गोगा सोनी ना इसमें बिजुना ना फिल्म सोना मला फिल्म से आप के डांस ना यानी जिया ना पाना सोई सब मला डांस इज न फिल्म सोया से के हुआ तबले डान्स न छिगु ती सोख चाहिँ दुरी चाहिँ थना डांस न दु मलाई अब कनि कि ताक जुनी बाङ मलाई के गुनो गुनो गेना जुन जो का टाइपले जे ना नबा छि थन्ना दे सरंग गरिया बाउ जरे दु अले अन जे छमने मिसर के पिए रामल के एम त अन प्याहा दुई त छुइ बिउ सेन्ट अले अन प्याहा सिनिम पासा मलाई पासा जोडी अले मोडर्न जे मोडर्न डान्सिङ अले सकन गजि सेने बिया क्लास है चोमी अले सेना बिया खास इन्ट्रेस्ट क्लासिकल इन्ट्रेस्ट कथक मलाई कथक के भरतनाट्यम के इन्ट्रेस्ट दु तर पिने परफर्मेन्स चाहिँ ब्रेक डान्स मोडर्न डान्स अब डिस्को डान्स को जी है जस्तै त माइकल जैक्सन वो टाइम है यो के हैन ब्रेक डान्स माइकल जैक्सन वो टाइम है ओले ब्रेक डान्स सिक चला जो मलाई अले टले कम्पिटिसन थे जी गुम्मा हेरौना वे गुम्मा चाहिँ तराना वे ब्रेक डान्स भी मलाई बौद्धे समझे बौद्धे अफर दुगा निवा टिम चाहिँ निवा टिम है दुगा मलाई अले मखने तो ज्यादा जी इन्द्र ज्यादा बेले वो कार्पेट सब जुनो न मलाई क्यासेट डर सब जुनो अले अने ब्रेक डान्स क्या पुरा होल गर्ने दर अने डान्स हुइजो हैन फजे इन्ट्रेस्ट चाहिँ छौ टाइममै जुलगा डान्स जस्तै डान्स छिसा चाहिँ इन्डिया वना परफर्मेन्स याना उबले सुब्दी अनुभव भजना गर्ने दिसन गर्जुल हिराएर इन्था चाहिँ नि छम कलाकार त स्वेव नजरे गयो चाहिँ डिफरेन्स दु इन्डिया कार्य जोसा चाहिँ प्रोग्राम स्वेबेला निबल्टे जुल मलाई अब हैन निबल्टे सँग स्वेब अले ओबले ब्रेक डान्स यो पले छिथाय हो लिबेने इन्डिया हो छु ब्रेक डान्स चाहिँ मलाई माइकल जैक्सन ब्रेक डान्स इन्डिया लपैना चाहिँ क्लासिकल डान्स चाहिँ चले क्लासिकल दु जियो बलिउड डान्स का इन्था फौजी अले जियानो न ब्रेक डान्स सेन्डले बि छौ मरि सदा भने मरि इन्डियन त मलाई छु आउ रे बि ट्वा परे जो ब्रेक डान्स गयो र गाडी हो जी मिसा स्वयं मुसोनी का वठा से ब्रेक डान्स में मुझे माइकल जैक्सन दिए मौसु अले बि चाहिँ ट्वा परे या लाडाङ के सोथे सोइजौ तो मुनि क्वीन ब्लम मतलब दुनी मैं दुनी क्वीन मतलब रहे जंग अब लिबा आइजक ते सँग चाहिँ इन्टर कौ ठेका अले लिबा दरा इन्सा छन सिके इबिन ता परे जल्दी फुके अले अले चाहिँ ती तो खासै यो बासे पिर गाउ न गफले बासे पिर न हुन होगा बासुरी चाहिँ ओले प्रेमचारी न दो मलाई प्रेमचारी चाहिँ थन्ना चले जम्बे सुरसु टाइम पनि प्रेमचारी अले ओले चाहिँ वो चाहिँ जनकपुर चाहिँ हुन्छ भन्नु लाटा प्रोग्राम दिन हुनु नपाउनु बेला नपाउनु हो अब परिवार हो जे भी चाहियो र अले ओले प्रोग्राम सुरिन वो इबे मरगा प्रेमचारी मरो अले ओले छि स्वर्गीय मदन परियार अरेन्जर हो मलाई अले बासे बजाउँछ तिमी अरे बासे मैले ल्याएको छैन सर गाडी ओ प्रेमचारीको छ लिएर त्यही लिएर बजाउ गाडी वे जुना अनि प्र्याक्टिसन अनि डाइरेक्टै पुग्यो नि ओले चला जबडी मेट तो एउटा मान्छेको राजरानी फुलेजे साझमा मलाई अले म्या मुझे रामकृष्ण ढकाल ओले चिम्पेर डुटाइ रामकृष्ण ढकाल चिम्पेर डुटाइ ने ओले अले छि चाहिँ तुलमछि ई चाहिँ संगीत खेले बितेन दिरुङ गोपुमी रेकर्ड जुल आदको छिको कम्पोजिसन अब छौ टाइम अब काशी कम्पोजिङ एकदमै कम मलाई या फुना यानबि गरे थालि जको यानबि भ हामी बिसन्डे यो कोइ दु छिको एरेन्ज कोइ दु मलाई एरेन्ज दु उना जय असि खासै त्यासा हिसाब किताब चाहिँ मटेकी मलाई गुली उना गुली जुल ल्याउ मस्यो तर जिन अब निवा चाहिँ नेपाली खेले यहाँ पयान दु कम्पोजिङमा एरेन्जमा मलाई नभए चाहिँ टेली सिरियल त यो कहाँ नहुनु जिन छौ टाइममा हजुर टेली सिरियल त श्रीमान सिनेमा टापडी टेलिफिल्म गौरी मल्ल इबी त विजय गिरी पाइलट ओ मरेंगला इबी मला सिंगला इबी इमो सिरियल नभए छौ टाइममा खुबे हुआ नेपाल टिभी अहिले अबले छुमसँग पनुश्वरबाट जो टाइटल सङ त जिया नहुनु टेलिफिल्मले लागि टेलिफिल्म डकुमेन्ट्री चिज शर्ट मुभी टाइपडी छौ सिरियल यो कहाँ नहुनु
जस्तै यो नेपाली खेले चाहिँ पहिला चिसकेको याना लगा नेपाली खेलमा लिपा निवा खेले उयो नेपाली खेलेला आसुएबले नेवा खेले सुया मध्येमा त्यावेगी टेबन योको दु स्कोप न दु नेवा खेले सुया बजार न त न त्यो खचाहिँ ज्या छौं इले नेपाली खेइदा चाहिँ टोटा मतलब टोटाए दिउला खैमा हो नेवा खेले चाहिँ तल्के जो कारण चाहिँ छुका ओले निवा अबले थाइमाले मुर्गा ओ टाइममा मलाई त्यो सिरियल दियो अब घुम्ले फुलबारी जाओ कार्यक्रम छ इन टिभी मलाई वन अफ दैट्स का वी आरने वी वो मे जो वी जुला आ फिल्म देयो दे मुर्गा लिबो जब छौन्यु फिल्म ज हिसिमिति तो निसुटो मलाई थैथो छौन्यु फिल्म बल्ल बल्ल बोला तर वसान चाहिँ अब ये छौ जगह छपुनी बुजको भइगा नेपालीले यो के फाँट टरैमा हो अले नेपाली जो सूर्यनो नेपाली याना हो जोला अले निवा खेले घेना लगे जोला निवा खेन विकासले या मला टेक्निशियन त कलाकार त कम गा मला निवा खेले सोख विपि जको अपाज गा निवा खेले त्यो किमा छ थम्या टाइमला उयो चाहिँ सुय मुर्गा निवा खेले रिटर्न मरो बरु यामाला छ थ खर्च यामा छ अले तर खर्च या नेपाली खेले भी तर छौ हाना बानो चीज छोरा छ गुल्ली टेक्निकल नेपाली खेले जो टेक्निकली गुल्ने जुइ नि हाना फुकै निवा खेले भी निवा डेर हाम्रो आयो माहौले छ ओले ततन अभी मन त क्यामेराम्यान जिमा ओले ओ टाइम भी डाइरेक्टर जुला मलाई तर खेले यकै दो तर चीज थो भाषा खेले लगे जो बिने चाहिँ म पहुँच मगागा अन्त ई बी जान थुके थैद इन्कम उइ चाहिँ चीज जतोडा थुके मलाई इन्दा फज मसिगा मतलब छिसान नगर्दिन पहुँच्यो खनान दिल वो पहुँच मगाउ कारण चाहिँ सुने छ वो थ भेले पनि मफुगा छौ छडाजको चुज्नी हो मलाई छौ थैबडी छौ केरा प्याउन नर्भस इ खोला ग्या छु गुरा होला उता मलाई थै खेले झ्याउ खाया खान्जिल झ्याउ खान्जिल बोबी खान्जिल म्यु फिल्ड उन्द मलाई मानेना उन मैले छु चिन्युवाटे गाना हेलो हजुर अयो टाइमला छु मरगा चाकरी चलने मर जामर गया ये मरो जा म्यु छदे बि थर्ड मालकी तुन्न पाइ न्याउना खेन्डे छ टाइमला मलाई ठिकै त छि घटना सोयादे मतलब चाहिँ झिके चाहिँ वो बानी मरुका चाहिँ छि सुंग चुना चुनि खकी न चाहिँ वे याना ठाउन माउ खकी के ख यदि थ थो फिल्ड बालको छुन फिल्ड वे खस चाहिँ छ भरे कोमल जुइ मागा सुपि चिज मलाई कोमल जोल गरा सेक थसे सेक किमा थके थिप लगनी मलाई पिनु मना आखा बोन मलाई सेक आउन मलाई ट्रेनिङ काउन मलाई मखोरे कस थाने समिति नब सेक इमजल फज लेटाक मलाई ल लेटाक मैले एउटा आइ हजुर न यहाँ पनि यामल फो चाहिँ झिकेन मतलब या माउपी अवस्था यदि इन्डिया उन्दा चाहिँ इमसँग 10-15 वर्ष जकला म सेवा यामा वो न्याको धनी मिसी का छ्या मजिमा मलाई एकदम सुप्रे सारी का छ्या मजिमा वो गुरु गाराले वो चुरी पायना जिल्ला गेना जिल्ला वो चिबुसिलियो टका फुकियामा गन इमथा चाहिँ गो नब गुरुकुल नि चाहिँ वो परि संस्कार आ छिराव संस्कार मरो चाहिँ ने चोनि घनजौडु मलाई सुना सुई न्यने छ कोछि बे मका नि वाटे एजो चाहिँ नेगेटिभ प्वाइन्ट कथा सोइदि छ नेगेटिभ गाडी गुमस अठाना गुम चाहिँ एनाना डेभलप जो बिना दो मा थायो अठाना चनाना डेभलप जो बिना जो आगो फुसी के टिबे जनी मको हरेक चीज दे जनी मको पहुंच दे जनी मको आ मेबी त लेट आका छ जाना उन माली फुका सेक माली मेबी पाखे सेक मा सो जा मक्सद छ थाउने को आना लगन या माली फु ठिकै गा छ जस्तै आ थुके झिउटी नेवा खेलेला अझ न यो कोही चुनौती दनि ख थाउन त चुनौती दु चुनौती मरो मको चुनौती याउ छरेन दे मलाई अपुगला छुन या फैमको जाजग ने दान ठाको मलाई ठिमाला या मलाई हरेक चीज यामा यौको चाहिँ सेका चाहिँ थाजै ठक्का जिउ नेवा खेले चाहिँ गयो किसिमको चुनौती त चाहिँ छ खनाले नेवा खेले चुनौती गाडी चाहिँ चीज छौ फिल्ड चाहिँ म्यु फिल्ड चाहिँ डाउन्ड चाहिँ पछ छि ग्या होला मलाई माउगा मयोगा म्यु फिल्ड सोयानो जि चाहिँ म्यु फिल्ड मसे क्षेत्र भाषा खरी हुनी भाषा खय थका त चाहिँ गयो चुनौतीको सामना या माथे छ भाषा ख ठकारी छ आ गो छु भाषा खेले दुनी इमो पनि माइन्ड मेकअप होला छुरा व पछ युनिभर्सल जिमलगा मलाई छरे जिमल अचिन तरौ जिमलगा इमो अले जको जे नेरो जुल्की चाहिँ मको जे थना जे प्यान मको जासे बिन रावा जिबि चाहिँ ओखे उना सेका मको इमो असिले जे उने मको डाली चाहिँ व चाहिँ
थाकुगा डेभलप जिरे पछि डेभलप थयो चीज त चाहिँ चिसमा परिवर्तन याना भन्नु या माल गरा मेपिङ किन होइसक्यो मलाई थै फिल्ड नै चिस बाना पनि दुका मलाई चिसन छि मेपिन दुकाइ मुसु दुगेन मको थना प्याउने मुसु मेपिन फिल्ड जस्तै समस्या चाहिँ थन्या दुका जस्तै जो खोजे सन्त धामल गरा छ जो विचार छन् कन मलाई कि त छौ पासा जि किसन मलाई धामल सन्त मलाई के मस जो पाइडे चाहिँ अंगाले या भन्का आ कर्मी बाइची लाया धाम खुराइ मलाई म पाए छ सेकेन्ड अफ मको इमते जो फिल्ड दुकाना फिल्ड थप चाहिँ क्वेसन आज मलाई यदि इमते दुका खस जो पासा छौ विषयले चाहिँ समस्या मेसँग सह छ के थै भाटवाला एमठा हुन मलाई अहिले सेगा हाना उयो हो थैठा उयो मलाई तर घुम चाहिँ वनी मलाई ल्याउ मुसु हे अनुसार नै थने थिजु अनि चाहिँ मिना दुगा कि थै पासा न समस्या चाहिँ गइरह्यो दुगा एकदम दु मलाई अच्छा चाहिँ छुन चीज बुनमाल गरा चाहिँ इंग्लिश मोसाइको सम्म गए ठाउने अब सेक अपग्रेड या खस इंग्लिश जुलाई चाइनीज जुलाई न्याउ भाषा सेकुसा जुगा मलाई सेक्टरलाई आज मको जो जब तक जो भाषा चाहिँ किताब पाउनु मको अब सेके मको राल किला वसे यम सहीमा थयो न चाहिँ गन ठाउँ ख उकै दिन अपडेट रियाज अरु मेपसन सिगमाले थन थन थेरेपी मनो दोनी गरिया आ छिस मेपिन ढुकाइ मको थना प्याउनी मको छु आ सेकी खस या माछा छि मेपिन न भज मलाई बालिका मला इमदा ढुकाना इमके इमा पाखे ट्रेनिङ बालिकालाई चाहिँ छु किसिममा चाहिँ छि मसाले मछल सेकी सेकी त चाहिँ जे मछल एकदम चोसा बाउ खलान्ति लाग्न ज्याजुले बचाएको उति पाइ जिते मलो सुकुम बाजुमे जुपी ज्याजुले ठाउँ यागु ठुगु ज्याजु सचिस सोयाचुना दिगुडु ज्याजुले मु पा कथा चाहिदिम बाजु बालकृष्ण वंशी जुना पंगु खलाबला त खलाबला त हाक्न निरन्तरता बिगु हेजी आरा साक्न बचाएको गुली पाइ जिने मुडु त बचाएको गुली पाली हाक्न निरन्तरता बिगु हेजी आरास पर्क ब्रेक बचाएको दिपाली पा हाक्नसको ज्याजुले लस्कु सेना जुना छि सोयाजुना दिगुडु ज्याजो सेलेब सक टाइम मले थौयो ठुगु ज्याजोसँग वरिष्ठ संगीतकार नाप मल्टी ट्यालेन्टेड पर्सन बालकृष्ण वंशी जुना पंगु खलाबला छिकपिनिगु न्याने न्याबया चनागु ख चासा वेग नापंगु खलाबला त हाक्न निरन्तरता बि छिसा चाहिँ संगीत मतलब गुरु बिनाए सेका दिल छि चाहिँ सुदा सेनिउक्ति अयु सोच दुगी मरो मतलब सेना दियाला जो सेनिउ गरिया संगीतले मुखो मलाई अन्डा दगले पहिले थया पहिले गर्नु सेकेन्ड हेडी अयो टाइम ख मेथाउने सिकाउने आथौनेला नापटे से इन्डस्ट्री की स्कुल न सियो इन्स्टिट्युट दु थाथा से मलाई सेन्था दु आ छिसन सेनिउले खदे यो स्कुल पाखे हरेक प्रोग्राम गो अब थौनी स्कुल या न हुनु न स्कुल थौनी स्कुल चाहिँ ओले पुरा म्युजिक फुकेगा म्युजिक गरे जस्तो बाँसुरी निसेका हार्मोनियम ड्रम तबला गिटार मलाई फुके याका चाहिँ सिनेको छु म याका चाहिँ सिनेको तर फुल टाइम जिम म बेला छौन्यौ स्कुल हैन बोर्डिङ स्कुल मलाई स्कुल हैन अब म प्यारिस डे टकै लागि जग्गा प्रिपेयर छु अहिले प्यारिस डे त बेसिक चाहिँ जे सिनमा मलाई बेसिक चाहिँ पहिला सपिन जग्गा सारीको सिपिन जग्गा मिसन हो मलाई फुटी बासपी फुफु या पनि इन्ट्रोड्युसन बिला एना ड्रम टिम थाहा छ भने बेसिक थाहा योकै टाइममा मतलब सेन्टर यो वर्षौँ सेनमाली फो मलाई फुटी या घुम्ने चाहिँ इन्ट्रोड्युसन बिहा मलाई अहिले 3 महिने क्लास क्या होला भुले उयोसम्म हप्ता निको सोच हुने हुन्छ अलि पो वारे तर मलाई नाम हो मन हो वो बाहेक पिनी नाम मेपिन्दा सुदर्शनमा स्कुलले बाहेक छौन्यौ आइडिया कावे पनि चाहिँ यहाँ बिहाका पुरा क्लास हेरेका चाहिँ खोले भएन आन स्कुले पास पिछनै टोइलेट नै ढाइ मतलब बासुर छिनिउला छु छिनिउ छौ न्याउसा छौ छिनि बिला जिम त गरे आटा हो अझ फुल टाइम बिफाइ मुखु मलाई माली बिला सरी जे छौन्यौ टेक्निक जो सोसियल मास जे सेना बि जे जिरा छ हे गरे हो गुंगु सेन मा पिन त ग्रुप ए चाहिँ आइना चाहिँ मोसन मतलब स्कुले सेनिबले सिप्ति अनुभव कनाले मस्त मस्त त चाहिँ म्युजिक सेनिबले गुल्ता गयो चुनौती भई चुनौतीलाई म यहाँ बुझ्छु मस्तरी सेनिको मलाई थाना ठाको नै यहाँ नै बुझ्छु
मस्ते संला छौ स्कुल पनि बि मस्तला छौ किसिमको पे तर जो अब ज्ञानी बिना दै गए मतलब दो स्कुलला अब सब्जेक्ट दैनी छ मतलब गेम गुमा गेम है गुमा चाहिँ म्युजिक है गुमा डान्स है उनी जे अरे चिम छिया म मस्त चाहिँ दैछु फुसाला सिनी भनी व फिर चाहिँ सुना चाहिँ डान्स चाहिँ म्युजिक है काटे पुल दे इन्ट चाहिँ सिनी हो इन्ट सुर छुके छुके इन्ट जो गे सब्जेक्ट है उनी सोइ या ठाकुर चाहिँ मुजो अब उया पाके जबरजस्ती सुना सेकेका चाहिँ सोइ मुजो चाहिँ उनमेसी मचानी चाहिँ छौ किसिम संगीत चाहिँ लगे जाजुना दि गुडु संगीत छु खर्ने छ अब या ठेक स्वेबले खास संगीत हो खास जो सामान छौ अच्छा डाइरेक्ट सोची जिन सुता दुख रहा मतलब लेता हो मलाई निगिले मेसँग निन चाहेन जिफु म चाहेन जिफु तर संगीत देख्यो चाहिँ व ले जुया चाहिँ मलाई वो धुन थिंगे उन्हें जैसे हर एक मनुष्य वो म्यूजिक का वो ऐसे संगीत अंजन लाते हैं नहीं सो बारी पर जाएंगे नहीं पंक्ति बड़ी बहाना प्रभावकारी माध्यम में खा सो थाई बड़ी विचार पंक्ति भाव व्यक्त है बड़ी सो संगीत मार्फत मला वो ये व्यक्त है बड़ी वो माध्यम में खा वो संगीत हो संगीत लगे जो भी मनुटेसन चाहिँ मतलब लगे जुई लगा टाइप भी मनुटेसन संगीत से क्यों बोलता का जरूरत आखा बने से बने स्कूल में से मगानी ठौकनेला विकृति नाम गया जाऊँ तो संगीत म सबिन्छ नाचा छिसा तैदी थिएन तो डान लगानी या नाचे तो गया संगीत हो चाहिँ न्यू किस्म तो न्यू सॉन्ग किस्म तो मलाई हो पोजिटिभ नेगेटिभ न्यू ना दे फुके दो त ताठे संगीत जस्तै अब मसिका सिका हो पनि संगीत बालका ठुई मर्मन ठुई घुम चाहिँ छौ चाम लागि छौ जस्तै छोरा ग्ल्यामर मलाई ग्ल्यामर खाना चाहिँ द उमी हालके स्टेजस गर्दै वहाँ द मसिला थैपटी प्रचार याना पपुलर जी त उके लागि जको जुइबिन दै अरे छ पपुलर जी इंगा अले लिबा तोडी बिना दुगा गुम मलाई जस्तै बालका संगीत लगाए इन द पपुलर नाम मतलब पपुलर जी मजिम मतलब मर्गा वो थै आत्मसन्तुष्टि लागि यही हो संगीत हो आत्मसन्तुष्टि लागि इबिन लगाइ जी आनन्द काई उके शान्ति काई वो प्रोफेसनली इबि उन्न फो म उन्न फुगा ठेगान मरगा उटा मावरी वे आनंद का हो संगीत वे वे जिना खास वो प्रोफेशनल जे या थकुमे या नाक में या सामो से को मको आनंद व मला जे छगन अब छौ मिस को जनो मिखा को मजबले मिखा को प्या होगा मिन जना मला तो मि छु तो न वो शब्द जी थु न पाप तर म्युजिक साल का वसु खुल्लो मन खुल्लो ना आनंद न ana nuwa sana mi kan ko wo mo ki ana na wo wo म्युजिक वो शक्ति दु अब वो शक्ति दु तो शक्ति छ संगे नै गाबले ते देव मलाई नर छ आनन्द का सिक ठाकु जब खर्चा मा मलाई गम जे अथौ थौ लखपति से कने करोडपति म्युजिक आनन्द होइ म उटा न म्यो ए त संगीत देव चाहिँ आनन्द का सल गरा छ उले म्यो छुन चीज भौतिक आनन्द म आ उगे सन्तोष या उगे मुक्त ज्याउन जुगा संगीत फुला छ ठुली शक्ति दो चीज एकदम संगीत ना चाहिए मोक्ष प्राप्त या संगीत देवला भगवान ब्युटी चीज खानी मलाई भगवान ब्युटी भगवान चितस्यो हामीले मिन छौ नमुना याव हो खानी सरस्वती आबाट बिना सिद्धार्थ है मारिया प्याखालुई मलाई नाटेश्वर नाटेश्वर जुल दमरु थाई बाँसुरी पिस एकछिन दियो मलाई नारद तानपुर थाई इमसँग अब बिउ खासो नाटका थाई संगीत मेन मावे आनन्द वे नाद ख मलाई व नाडी समस्या लाछ छिन यहाँ नै युजा जो आनन्द संगीत सेकमारी मरु उगे लागि तर व मसे लाछ कलाकार सिन थौने श्रोता मलाई तानि ते दुगा युके म था आल्मस मलाई तर ए गुलामली थे भी बाबना भी इमते वो भी फु भी दर्शक दुगा आछि अब इबि आ नेपाली बोला छ त्यो थने संगीत जना पागल न जिफु मलाई गयो संगीत दु म पागल चाहिँ ठीक न जियो आ छुम जब बिना पागल उले शक्ति चाहिँ खजुल जस्तै संगीते लगे जु मडुबी नोबी पुस्ताते दरगा टाइमला वेकअप इन द थिङ छिङ गयो सन्देश ब्यादी वेकअप इन चाहिँ छोगा नभए टाइम नभए छिक ठाको संगीत मलाई बुन्ठामहरु निन्ठामहरु सुएठामहरु सेकठामहरु आठौने न्याठान दो त्यो पछ इन्डस्ट्री कि मनोरञ्जन जब दो हामीसिक सिंहसान सेका जो सेन्ठाना जुल तर छौ छेनिक दोनी प्रचार लागि चाहिँ वेर चाहिँ इनाप मै लागि एकदम चोसा बाउ खानलान दिले छ मनुटेसन चाहिँ छम्म संगीत कर्मी चाहिँ छम्म थयो आइडल रुपमा सोचे नादौदै छिकुना हेर्दो छु बाँसुरी हिसाबमा खल्या खस मलाई द योबडी 3000 गाडी जो
छौ फिल्म वाला छौ धोनी बासर दुनिया न लेना द मन मैं जिंग होगा मला मैं सिरिंगे होगा सुजो मला वो छौ हिप्नोटाइज थे दुनी वो होगा जिम चाहिँ त्यो सवाल वो छौ संगीत वो डिसेबियो थे जो छौ अल उगेन द सालिंगो खा जो म्युजिक चाहिँ ओहो थोड़ा सेगे माउरी होती वो जे याम हो रहा वो जुना थे वो संगीत आयो परी न सका वो अनन छ वो जिगे वो म्युजिक अनि छ सालका छु हजुर आइडल चाहिँ छिगु सुख वो गोबडी वो धुनपुमडी हामीलाई बाँसुरी खा हो हामीलाई धुन हरिप्रसाद चौरसी इन्डियनबडी वरिष्ठ बाँसुरी वादक वे गरी आइडियल वे क्यासेट यहाँ हो वे क्यासेट यहाँ जैसे हो क्यासेट बाँसुरी यहाँ अब क्लासिकल खा मलाई यहाँ हो अहिले जे लिबा छौ क्लासिकल सांग्रिला होटले जाएन सुरसुरा नापा मलाई अब सुरसुरा गाडी फर्म मोजुनी का वे कबड्डी फर्म मोजुनी सुरसुरा रे गाए फर्म मोजुनी टाइम है वे कबड्डी ना पाए जी बासुरी पियो ना पाए सब्स्टिट्यूट प्रेमचारी सब्स्टिट्यूट जी बासुरी पियो मलाई मजा त नि का 16-17 वर्ष टाइम है हजुर अहिले इमो लिंग चाहिँ प्रेमचारी वे गुरु वे हरिप्रसाद चौरसी आयो मलाई वे गर्ने गुरु न वे जिमी गुरु भाइ टाइमल का हजुर एकजना फुजा इन्ट्रेस्ट जो मलाई इन्ट्रेस्ट जरा लिबा वे कबे छु हरिप्रसाद चौरसी जी नापा नेपाल वबले जी प्रोग्राम नै जाखन नापा के उयो भिडियोग्राफी फोटोग्राफी जिम्मा फुक जब होगा सुधा अहिले हरिप्रसाद चौरसी नापा जना हैन फोन कया मलाई नापा जना असिना जुला लिको तापा ठाए दम चल गया के तापा हम थे मलाई गुरु रे दाजगिरे परिवार चाहिँ थर्ड मान लाछ या तुरन्दै दु सेकजु टाइप किसिममा चाहिँ यो फिल चाहिँ जुलगा छिसा चाहिँ मतलब पहिला संगीते चाहिँ बाँसुरी पुया मतलब मिहाला प्याखाउन मिहाला लिबा बाँसुरी अहिले लिबा प्याखाउन सोख्न छिसा तै दिला बिजे नपना पाउ ओपरी चीज का हजुर अलि छ एरेन्ज चाहिँ छिसा गुब्लेन छ यहाँ दिया स्टुडियो जब छिटा खुले यो सुर जुल्ने स्टुडियो नभरे नेपाल ब्याक मरु मलाई बल्ल स्टुडियो खुले जुब्ले नभए चाहिँ जी तो लाइभ अरेन्ज या प्रोग्राम है आज मरन जिंदा भी मलाई वेक अप दिउन जी जो प्रोग्राम या लाइभ है ग्रुप है दो जी भी पास भी समूह दो गुमा कोंगो टाइम गुमा हारमोन टाइम गिटार टाइम तबला टाइम के दे जी लाइभ अरेन्ज का अब पुराइ जाए प्रोग्राम है छिसा चाहिँ मे एरेन्ज याइले छु चीज त चाहिँ अब ध्यान दिए जस्तै समस्याले जना भई अहिले वो ले त चाहिँ ठोबाजा टेउ कन्सेप्ट चाहिँ गर्ना भई दगले पहिला मे सुरुवात गर्न जुले रचना सोर्जीका शब्द मलाई मे चोइका मलाई हो मे फुके दैजुनी हरेक चीज ले न उगे दैजुनी व छुराइटिङ हुन दैजुनी उगे मुड न दैजुनी बाजाउन न दैजुनी माहौल न दैजुनी सो मे दुने सिला छ मलाई वे माहौल अनुसार संगीत लेटै संगीतकार संगीतकार लेटै साल कि अहिले अरेन्ज जाक मलाई अहिले अरेन्ज जाकी बोले अहिले जस्तै वो मे सोया व कलर मे कलर सोया गयो मुड अब के तपाईँ क्रिएटिभ नै आजु क्रिएसन नै आजु खास यामा उठो तर चाहिँ नो प्रयोग या गरिया म्यू किसिममा खेल जोगा जैसे मारल था मारे थोड़ा यहाँ मारल से जिसन तक ठुके तबले थाएगा खाइ एना न वो क्रिएसन जो इम्प्रोवाइज नै यानी कि जो अहिले वो रुंगा अहिले बस संगीत गाय गिटार हो नि अब वो मुड अनुसार सुना हाल फेल छ मिसे आयो मिजै आयो गुली रेन्ज मिटे आयो मलाई अब के मस्तरे आयो म चाहिँ मे खाले कि ल्यामिनेसन हाली मे खाले कि बुढाइ मे खाले बुढा बुढी हाली पछि मे खाले कि ग्रुपमा हालियो खाले कि मलाई वो उगे दुने दे वे अनुसार ठ्याक मुनु त कन्सेप्ट चाहिँ वे ले यु ती ले त बेस मानेन उगे त छुछु मिले जुइदियो किसिममा चाहिँ कन्सेप्ट देखियो जुल दगले पहिला जस्तै रचना ले बियाटो दे मलाई माहौल जस्तै छिया थोडो सिजनल मे गरे नि सिजनल मे गरे त मोनी बिसले मे त चोल गया मलाई लेलो मोनी ले तेमल नि वे ले उनी वे अनुसार मे आएको ल या लिबा अरेन्ज न वे किसिममा छुबाज छली युवा बाज खर्च सुछेल मला तामाङ मे खर्च सुछेल मलाई चाइनिज मे खर्च सुछेल मला एमसँग गयो बाजे युजे छुछ बाजे युजे वो जानकारी अरेन्ज चाहिँ हैन किसिममा अरेन्ज आज चाहिँ जाजो इन कोजाटे मुदु सोगुमी भाजमेज बिदिङ लागि छु सन्देश दस तयारी फे सुगमी भाजमेने वे खर्च युवा मे युवा संकिबा मला सोइदिस युवा कलाकार चाहिँ हौसला बिहादिस नुनो पिण्ड मलाई मायान्दिसँग माया बट्ने च्यानल न यो मायान्दिसँग मलाई सुब्याडो यो नेपाल च्यानल त यो सुब्या खलबलाई निति थान स्टुडियो फेरि चाहिदिला अहिले नापा चाहिँ नेपाल च्यानल परिवार पाखे सिउनी दिन छिच गंगो मति नै चिसौना ला यो सुब्या अहिले तकले
छिमगु तुके लागि इन्टरभ्यू काय लागि छिमगु सर उगे लागि यो सुशील भाइ यो सुबा जुबा है हजुर सोकुमी बाजु मेजु पनि थौ यागु थुगु एपिसोड्स पाके छिसा सोयाइ दिल लोकौं भामा संगीतकर्मी नाप कला क्षेत्र थिथि क्षेत्रीय ठगु ला जेके जोमपति बाजु बालकृष्ण बंशी जुना पंगु खलबला अले वेक नापंगु खलबला यो सिलसिला छिसन वेक विषयले यकु खत सिका दिल थैगु भला सकासे थौ ठुगु ज्याजो स बायाउनी गु ज फना चना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयाजना दिस सुभा